Pokaži šta znaš. Sjajno takmičenje u organizaciji Udruženja učitelja Pčinjskog okruga u osnovnoj školi Branko Radičević u Vranju. I haven't ever really found a place that I call home. I never stick around quite long enough to make it. I apologize once again, I'm not in love. But it's not as if I mind that you're... Pokaži šta znaš. Meni se ovo druženje jako sviđa. Takmičenje je veoma zanimljivo. A ja i tovarim i nosim i pišem i radim, čitam i pevam i računam i trebalo bi još da volim što sve to radim. I mislim da će naša ekipa pobediti. Open Gangnam Style, Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 나는 선호해, 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해. 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선호해. 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해. 그런 선호해. 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 지금부터 갈 때까지 가볼까. Pokaži šta znaš. Zahvaljujem se i našoj predsednici Sunčici Stoljanović, pa bih je zamolila da nam se obrati sa nekoliko reči. Želim da vam kažem nekoliko reči o aktivnostima i ciljevima učiteljskog društva Pčinjskog okruga. Društvo je počelo sa radom pre godinu dana i broji gotovo skoro 300 članova. Ove godine smo bili veoma aktivni. Realizovali smo nekoliko seminara, tribina, okruglih stolova i uglednih časova. Intenzivno se radi na kontinuiranom usavršavanju učitelja i poboljšanju saradnje među školama, učiteljima i đacima u celom okrugu. Zalažemo se za bolju informisanost, komunikaciju i razmjenu iskustva među članovima. Ova je emisija najbolji pokazatelj saradnje dece i učitelja Vranja, Surdulice, Vladičinog Kana, Dibužda, Brdogoša, Zajnika i Novog Sela. Nadam se da će vam se svidjeti druženje sa nama i da će ovo biti početak dugogodišnje saradnje. A sada molim domaćina škole, direktora Zdravka Veličkovića, da se obrati vama. Dragi takmiče, poštovana deco, dragi gosti, uvaženi roditelji, koristim priliku da vas u ime domaćina pozdravim, da vam poželim prvo dobrodošlicu. Veselo druženje, takmičenje je samo po sebi dobro, zato što ste vi najbolji čim ste došli, pobedit će onaj koji je najbolji među najboljima. Cilj ovog takmičenja je pre svega druženje. Zahvaljujem se prisustvu načelnika školske uprave Jablaničkog i Pčinjskog okruga gospodina Stamenkovića i pozdravljam ga sa saradnicima. Da pokažu šta znaju, ali da nama pokažu da su stvarno najbolji među najboljima. Zahvaljujem se sponzorima koji su doprinijeli da ovaj kviz bude na jednom višem nivou, da ipak deca pamte da su primili u školu Branko Radičević. Takođe, puno zahvalnosti dugujem i učiteljskom društvu i sigurno ne bi mi bili zajedno ovde da nije učiteljsko društvo i predsednik učiteljice Sunčice Stojanović.
Svima pozdrav, lepo druženje, zabava i želim da pobedi najbolje. Ipak sam molio da načelnik školske uprave se obrati i da kviz otvori. Izvolite, načelnik. Zahvaljujem. Dragi moji učenici, poštovane kolege, cenjeni direktori škola i roditelji. Izuzetno mi je drago što sam danas u vašem gradu, što sam u ovoj školi, da otvorim ovu manifestaciju. Želim vam da pokažete najbolje što znate, da se dobro udružite, neka pobedi najbolji. Na pozivu da danas prisustujem ovom vašem kvizu Pokaži šta znaš. Ovo je početak, ja se nadam da će ovo biti tradicionalan kviz. Želja moja bi bila da se on ne održava svake godine u istom gradu, nego da to bude u gradovima koji su u Pčinjskom okrugu, znači ove godine u Vranju, sljedeće godine da odemo do Trgovišća, Bujanovca, Preševa, tako, u svim opštinama. Zahvaljujem se Sučici što je pokrenula učiteljsko društvo. Mi smo 6., 7. i 8. decembra ove godine imali susrete na Zlatiboru, bila je godišnja skupština Saveza učitelja Srbije i tamo smo se dogovarali oko organizovanja ove manifestacije. S moje strane su dobile punu podršku. Ja sam ih kandidovao i za zimske susrete učitelja od predsjednika Učiteljskog društva Srbije i od sekretara i oni će ovu manifestaciju dobiti. Biće, jel tako, dobili ste, je izuzetno drago. Ja kao načelnik školske uprave stojim vam na raspolaganju uvek kada bude bila potrebna bilo koja vrsta pomoći da vam u tome pomogu. Još jednom želim vam, draga deco, puno uspeha u današnjem kvizu i neka pobedi najbolji. Hvala. Go!
Leptirići, treća grupa leptirići, četvrta cvetići i peta pčelice. Najveća ptica na svetu je pod A noj, pod B vraba, pod B papagaj. Ajde! Sve ekipe su dale tačan odgovor i osvojile po jedan poen. Drugo pitanje. Lego su delovi kuće, kockice za slaganje, čvrsta ptica. Pod B. Da vidimo. Sve ekipe su dale tačan odgovor i osvojile po jedan poen. Treće pitanje. Kako se zvao čovek koji je prvi hodao po mesecu? Pod A. Juri Gagarin, pod B. Galileo Galilei i pod B. Neil Armstrong. Osim leptirića, ostale ekipe su dale tačan odgovor i osvojile po jedan poen. Četvrto pitanje. Ko je napisao knjigu Alisa u zemlji čuda? Pod A. Lewis Carroll, pod B. Braća Grimm, pod B. Dositej Obradović. Tačan odgovor je pod A. Lewis Carroll i osim leptirića sve ostale ekipe su dale tačan odgovor i osvojile po jedan poen. Sljedeće pitanje. Koliko kontinenata ima planeta Zemlja? Pod A. 7, pod B. 5, pod B. 6. Tačan odgovor je pod A i sve ekipe su dale tačan odgovor i osvojile po jedan poen. Sljedeće pitanje. Kojoj grupi muzičkih instrumenta pripada harfa? Pod A. Grupi duvački, pod B. Grupi žičani i pod B. Grupi gudački. Da vidimo tačan odgovor. Tačan odgovor je pod B. Grupi žičani. Sve ekipe su dale tačan odgovor. Sljedeće pitanje. Koliko nogu ima leptir? Pod A. 3, pod B. 5, pod B. 6. Da vidimo tačan odgovor. Odgovor je pod B i sve ekipe su dale tačan odgovor. I posljednje pitanje. Pirati su pod A. Morski pljačkaši, pod B. Morski spasioci i pod B. Ribe. Da vidimo tačan odgovor. Tačan odgovor je pod A i sve ekipe su dale tačan odgovor. Bravo, deca! Možete da počnete sa radom. Koliko slova ima vaša reč? I koja je to reč? Ostav majster. Majster. Majstori. Žiri, je li dobra reč? Bravo. Koliko vaša reč ima slova? 7. Koja je to reč? Majstor. Leptirići. Majstor. Majstori. Odlično. Vi? 8. Tramvaj. Tramvaj. Žiri, je li dobro? I vi?
8. Smatrati. Jel dobro želi? Bravo. Sljedeća igra je Pokaži šta znaš. U ovoj igri pitanja su vezane za gradivo iz srpskog jezika. Grupe po redosledu odgovaraju na pitanja. Ukoliko grupa ne zna odgovor na postavljeno pitanje, druge grupe imaju pravo da daju odgovor. Grupa koja se prva prijavi podizanjem palice ima pravo da da odgovor. Svaki tačan odgovor donosi grupi 1 poen. Šta su glagoli? Ja sada imam mnogo vremena da govorim. Ne, znate, ajde. Glagoli su reči koje označavaju radnju. Odgovor je tačan. Bravo, osvojili ste još 1 poen. Sljedeća grupa su medvedići. Jeste spremni, medvedići? Prvo pitanje za vas. Šta je predika? Predikat je reč u rečenici koja označava šta radi subjekt. Bravo, baš sam danas kako smo mi napisali, a postoje još neke, tako, definicije. Odlično, osvojili ste 1 poen. Sad me interesuje pitanje brojka. Da li znate šta je slog? Slog je sastavljen od glasova. Ali konkretno šta je slog? Jel zna neko možda drugi? Iz ove ekipe. Odgovor nije tačan. Ajde da vidimo. Žiri, pratite ko će prvi da se javi podizanjem palice. Slog je deo reči koji izgovaramo jednim otvaranjem usta. Bravo. Odgovor je tačan i su nastavili osvojili 1 poen. Treće pitanje. Koje su priče autorske? Ne znate odgovor? Autorske priče su priče koje su napisali autori. Možemo da priznamo. Znači, zna se ko ih je napisao. Odlično. Odgovor je tačan. Tačan. Drugo pitanje, šta su imenice? Odgovor je tačan, bravo. I posljednje pitanje, šta su basne? Basne su priče u kojima život je priče. Ima osobine ljudi. Jer to je odgovor tačan. Odgovor je tačan, bravo. Sedići, ja ovdje ste spremni pogledati, a ja ovdje sedite. Prvo. Sedići. Prvo pitanje, šta je upravni govor?
Sljedeće pitanje, koje su priče narodne? Priče su one koje narod smisli i prenosi iz koljena na kolje. Ne znam zato što su prenosili iz koljena na kolje. Bravo, ovo je I posljednje pitanje, kako se zove svaki lep u pesmi? Bravo, ovo je da vidim da li se uvede proces. Prvo pitanje je ovako, šta je kubija? Odgovor je tačan, jer koriste živinačko jeziko. Sljedeće pitanje, šta su pridjevi? Hoćete se dogovoriti da su pridjevi? Pridjevi su reči koje označavaju znak, nešto koliko nasrećuje nešto i oni su prijeću. I ako dostavljaju slučaj tako je biti, hajde da vidimo da li će ovo.
Alanu Omir, koja je iz Irske i koja se za veoma kratko vreme prilagodila našoj školi, i evo vidite već učestvuje i peva na srpskom jeziku. Hvala. Sljedeća igra je otkrivanica. Ispred vas se nalaze polja sa ispisanim brojevima od 1 do 12. Ispod tih polja nalaze se slike. Vi sklanjate jedno po jedno polje birajući broj. Posle svakog otkrivenog polja možete da pogodite ko je ili šta na slici. Ako ne pogodite, sledeće grupa bira polje, sve dok se ne pogodi šta je na slici. Grupa koja da tačan odgovor osvaja 3 poena. 3 poena. Jer možemo prvo slučnu našica. Koje ćete polje? Ovo je broj 11. Da li možemo napraviti šta je na slici? U 17. Neko je uzmano 48. I to je najpribližniji broj. Ajde da vidimo kako se dogodi. Ajde da vidimo vaše rešenje. 50 puta, samo da pišem. 50 puta 10. Plus 9 puta 9. Plus 8 puta 5 puta 5. Koji ste primjerno da dobiti 120. Ini saya tahu orang ini apa? Kau tidak bertanya tahu. Stop. 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 Vreme.
Sa nama je Sara Marinković na ovom takmičenju. Sara, reci mi kako ti se sviđa ovo druženje i da li misliš da ćeš pobediti, to je tvoja ekipa?
Pa meni se ovo druženje jako sviđa, srećna sam što sam uopšte učestvovala i mislim da će naša ekipa pobediti. Reci mi gde ideš u školu, koji si razred? Ja idem u školu Branko Radičević u Vranju i ja sam 4. razred. Ko ti je učiteljica? Učiteljica mi je Radomirka Filipović Stojilković. Hvala, želimo ti puno uspeha u daljem takmičenju. Hvala. Evo sa nama je, priđi bliže Kristina, sa nama je Kristina Petrunov. Kristina, koji si razred? 4. Gde ideš u školu? Pa idem u školu Branko Radičević u Vranju. 4. Videli smo tvoj nastup sa tvojom dance grupom, koliko ste vežbali? Pa nismo baš vežbali. Znači, talentovani ste, vidi se. Kaži mi šta očekuješ od takmičenja, da li misliš da ćete pobediti, da ćete biti drugi ili treći? Prvi, bravo, bravo. Koja je tvoja učiteljica? Radomirka Stojilković. A i tebi isto, bravo. Šta bi ti poručila svojim drugarima, recimo, pred Novu godinu? Da plešu, da budu odlični đaci i da sve pripremaju. Bravo, Evo i Milan Đelković, takođe iz istog odeljenja si ti? Da. Odlično ste plesali. Milan, reci mi, s kim najviše voliš da plešeš, s kojom tvojom drugaricom? Pa sa Bukorijom, Milicom, Kristinom, Petrunom, Kristinom Jovanović, svi smo zajedno. Bravo, reci mi, kako ti se sviđa ovo celo takmičenje? Pa lepo organizovano. Aha, i koji ti se deo takmičenja najviše sviđa? Pa ovaj kviz i mi kada smo igrali. Kad ste plesale, tako? Kad ste na kraju, baš završno, uz aplauz, završile scenu, je tako? Dobro. I reci mi, da li planiraš da se baviš dalje plesom ili modom ili... Sa nama je Aleksandra Josifov. Reci mi, Aleksandra, kako ti sviđa ovo takmičenje i koja ti se najviše igra dopada? Takmičenje je veoma zanimljivo i sviđa mi se što ima društvenih i gramatičkih igara koje su vezane jezik, matematiku i što je cela naša škola organizovala. Mnogo mi se sviđa, najviše mi se sviđa sadalica. Bravo, kaži mi, da li si odličan đak? Jesam. Bravo, ko ti je razredni? Razrednik je Miljana Ristić, nastavnica srpskog jezika. A koji si razred? 5. Odeljenje? 5.1. Bravo, čestitamo ti na tom nastupu, pa ti želimo da što bolje prođeš kada žiri ocenjuje, a vidim tamo i neke poznate face u žiriju. Nećemo da kažemo ko je, samo ćemo da mahnemo tamo. Natalija Kostić i? Nikolija Smiljković. Natalija, reci mi, koji si razred ti? 5.2. 5.2, ko ti je razredni? Društvo iz biologije. Reci mi, kako ti sviđa takmičenje? Takmičenje je baš lepo, najviše mi se sviđa igra što je održala učiteljica Sunčica Stojanović. Nikolija Smiljković, koja se tebi igra najviše dopada danas? Pa najviše mi se dopada igra slagalica. A gdje si ti najbolji, u kojoj igri? U densu ili? U densu, baš u plesu? Da. Jeste. Lepo, meni je drago što si pričala sa nama i želimo ti uspeh u daljem takmičenju. Hvala. Kakav si đak? Odlično. Ne sumnjam, hvala lepo. Vidimo da je sve lepo organizovano, a kako vam se sviđa voditeljka programa učiteljica Sunčica? Voditeljska je... Ti šta misliš od voditeljki programa? Da je bila najaktivnija, da je bila prelepo obučena. Prelepo obučena, tako, prava curica. Hvala lepo, ona će ovo vidjeti pa će verovatno da vas pohvali. Pozdrav za učiteljicu Sunčicu. Pozdrav!
Idemo dalje. Sljedeća igra je Ja imam talent. Evo ovako. Pod jedan predstavnik iz svake grupe će pokazati ono što zna. Znači može da peva, imitira, recituje, igra. Živ igra najboljeg izvođača koji grupi donosi 5 poena. Krećemo od Sunačića. Ko će od vas? Muzičicu, igricu je spevo, evo na pevanicu pa je tako peć. Željeli sam dete, sam staru školu, vidi kako kreće, rudi gorno dole skoro. Rudi mi malo što malo zakuje večera, srce mu je zajebalo, a voda mi leda. Doćemo ako se Anđela se slavi, mogu biste i pojesti da mi je glavi. Kad je uzeta noguše, kad vina se pusti, čuče dujne, ošte duže, opet sama pusti. Bravo, bravo. Od vas? Nina. Ajde. Kako se dobro? Zašto sam? Čime će vam se predstaviti? Sa peskom Čuvena kući. Ajde, da čujemo. Yeah.
predstaviti? Zadnju pesmu Stara ljubav. Djevojka je svoj običaj gledala čak i oči da ne vide. Gleda se kada se prijeti i probiše turci zbije. I probaju se svoje zajednice i zajednice svoje visi. Kad su čudno probaju staviti zajednice i vidiš u svoje vrane. I će više ne bivati, na mirisku rodinu, i šveće ovdje, na ulicu preko Primčeve, na fabriku četvrti čelika, a ščelika 25. Svako preradu u obliku plaća. Govorno stara gleda, sinovi moj stopuje, vidite li te, belo izgleda se u njemu, belo se kura. Okrite vas biti ljubiti, vidjeti, nogi i ruke, i valiti oči naše časti. Sinovi moj stopuje, da budite srce u pobočaju, da budite srce i noće, da odete druga vaša, da odete vi, plakate vaše do koje smo zbite zimova i zimova u glavu stavljaju, da odete kućalice dane do koje ste uzmani pa pili uzmani u to, da budete uzmani pa pili u to. Kad vidiše uvijetno da prepiše tu i pazite turci, da se turci vječali veće kači i biti inače fotografirati, nogi i ruke, i valiti i oči čari. Kako se zoveš? Stina. I čime ćete ti predstaviti? Da su uvijek. Bravo, ajde. Neću valjda učiteljica. Njemu treba mikrofon. Ma nije tome. Zovite me ministre. Šta? Torba teža od ministrove. Garantujem. Radno vreme u školi duže od ministrovog. 100%. Samo mi to pošte ne valja. 50 dinara sendvič i to je sve. A ministar? Drug moj, tu je limuzina, pa gorivo, pa šofer, pa doručak. Pola škola bi mogla da doručka. Pa ručak, pa pićenci, pa filenci, pa odelce. Nema šta nema. Sad vi meni recite, zar nisam ja bolja od ministra? Manje trošim, više radim, samo sebi ličim na Copperfielda. S ovom torbom. Nema što nema u ovoj torbi. Čarobna je ona kad vam kaže. Evo, hoćete li da vam pokažem? Matematika. Znate li vi računati? Pa računajte do mile volje. Meni za funkciju ministra to ne treba. A ja ću to sigurno vidjeti. Ja kažem, izvolite, izaberite. Može srpski, engleski, turski, bugarski, a može i sve zajedno. Bože me sačuvaj, pa da ne znam ni jedan kako treba. Priroda i društvo, već sam falsifikacija. Danas se za 8. mart kupuje veštačko cveće. Eto, toliko o prirodi. Likovno, a muzičko kad dođe, najrade bi ih zapakala. Kome je do pesme nakon svega ovoga? Nema šofera, već magarac natoveri pa nosi. U naprednim zemljama ni magarci ne nose ovoliko. Zakon o zaštiti životinja imaju, molim ja vas. Ma i magarcu je
i tovarim i nosim i pišem i radim, čitam i pevam i računam i trebalo bi još da volim što sve to radim. Uvredite se, učiteljica, mama, tata, tatini, poslovni prijatelji. Ja sam odlučila biti ministar. Nabavit ću gordu tacu za belce. Dame i gospodo, deca će nositi u školi samo sveske. Imaće 5 časova fizičke kulture. Matematiku će učiti razmišljajući, a ne računati. Srpski će učiti čitajući najlepše knjige i bajke. Časove prirodi na Zatiboru, Kopaoniku i Tari. A muzičko kad dođe, dečaci mogu i zapevati. Sveće razvaši, leptir je ukras sveta, a deca tu mašte, deca su ukras sveta. Teško mlado, ali domaći nisam uradila, a mama samo što nije stigla. Moj ministre, vidiš li šta ti nama radiš? Živim je lako da donese odluku po pitanju ove igre, jer sama posvećuje strategična i ocenjuje se darovitost zaključenika pojedinačno. Pravila su ovakva kakva jesu, ali mi smo svetili tu slobodu da prosto protivimo pravila i da podelimo poeme na ovaj način, znači sad čitati. Dakle, Sunašce i Leptirići imaju po 3 poena, Medvedići i Svetići 4, a Pšenice 5 poena. Idemo dalje. Sljedeća igra je italijanstvena ličnost. Slušajte me pažljivo. Polako čitam podatke iz života italijanske ličnosti. Grupa koja misli da zna koje ličnost je reč, može da zaustavi moje čitanje i da da odgovor. Ako odgovor nije tačan, nastavljate čitanje. S tim što grupa koja je dala pogrešan odgovor ispada iz dalje sakačenja. Grupa koja pogodi o kojoj ličnosti je reč, odgoja spred poredac. Jel može? Žive pratite u vrhu sela iznad rečice Žeravije, bliže gori, a dalje od Drumova i Turaka, 26. oktobra 1787. godine u kući Stevana Joksimovog rodio Pecini. Jer vi znate odgovor? Koji je vaš odgovor? Odgovor nije tačan. Oni su ispali iz igre. Nastavljam dalje sa čitanjem. Kad se takvoj ženi ne dadu deca, onda dete su namerno tako ime, jer misle da vjertice na njega neće smeti udariti. Medvedići? Stefanovića. Bravo, odgovor je tačan. Malo poslance iz Jadra Potršića ugradit će sebe u teme naše pismenosti, kulture i istorije. On je stvorio prvu gramatiku našeg jezika, azbuku, prvu knjigu naših narodnih pesama, sakupio i objavio svakovrsne narodne korene iz usmene riznice koje su se održale u svemu.
žalosti dosta pratile, a njegov završetka slavom i čekom je bio prepoznatljiv na drugim putovanjima. Umro je u Beču 47 godina života, a ožalilo ga je i plakao sav srpski narod. Bravo za Medvediće! I eto došli smo do poslednje igre koju vi svi najviše volite, a to su asocijacije. Pravila je sledeća. Svako otvoreno polje grupi donosi 1 poen. Rešenje asocijacije grupi donosi 10 poena. Grupe rešavaju 5 asocijacija. Vreme trajanja jedne asocijacije je 3 minuta. Krećemo od idemo kod vas. Luka. Nije tačno. Nije konačno budeka, idemo dalje. V4 Princ Voto Snežana Kolona V potpunio Snežana se ne zanida. Rešenje Kolona V Snežana 7 potpunjaka. Znate li da konačno ostaje konačno majke?
Hoće. I ovaj veliki Dragane, projekat Dragane, realizuje. idi od tuda.